Case number 2. Maju enyameche oye complainant meduma. One obon kredu Matilda. Ye friend akoto. Yamani lole fair nura. So afro kafrin kran abedu kreimu. Ye hwen hanswa ye hu no. Na sem no ye beka ede no kre atu ba bieda. Sese ye ma prosifo bema. Ye be ma prosifo ba because ye ma baba one benefit of the doubt. But I na dwen say on fa bogan ye soan. Yes ye de mra ebe ye adwuma. All day in court. Manya meche. Me ma obibi ankuta enura akuta wo Bible. Assemblies of God. Wasem no sebe ya ne wotie afa no obetienti bone tofa. Pamochel. Atiefo ne ahwefo. Medamu nyina ase. Me se bebani akutu. Na wa jidan ba ko aboso. Ebe 10 years krebo. Na me catch ni takuto. Me sra odai dia mami mie. Na happy free school ba. Obeda na wo bi ba. Obedem. Na wo bi obeba bia me ne neda. Me bani nya me kase odi matem bebre. Odi matem mama mi bi wo dwom. Me ko catch no mama me ne frɛ no. Me ko fie nwumle be no wotwe wo sa frɛ me phone so. Na me dia minim so no wa me fai. Me fai was said di matama di mikuna tem. Papa wa papa no so di akwa nyina wonim. Ha kra me we wonim sama ba. Wodi matama ntina ne ba no ho. Na me de phone ma happy. Ma happy so keka bi kire na akra no kra nsa no obeka kire no otie ensama wo ka kire papa nsa. Sa na akra no so ka bi akire no. Ebe sinna me bo me ba no se mo papa nti. Na message phone no asoma me babin beka kire me say why say bodamfo a woni nam tafo agi bank ska ayese bodani oba wo ba ma wo no tafo obie bra me bre re shakula no o papa sho obie ni panna abla dia sho o ma biti sa bi je se no fra akoto no se ne maami kura bo ne di obebo ne maami dua akoto no etutunu se wagina na me maami panimu wudi wo maami atem so maami agi besia te se de wabodam etenkran de pasem ni yenti me ma 1.5 e de ama wa faka wo bedru wa frame anopa na onu de ontimi ma TV so na me se fine wo timi ma bra ni anu no maami ntena se ni enka sem ne so wa ama eti wa na dwen se ye boapaye maami ye wi ebe mena kwef official complaint wa tirete ne maami se maami ne pese kan na no so de anu na mo beba ni atwe no so man no emra sa ba mu a na ye hunu tetete a ye wi ya brapa muni ni ko ekes e bi di akiri eti maami wo ba no what is wa ba kura yi mi anopa me friend so ba machi me nim fi so oba o ma me ho se di oba because enra wo kasa no ka asem bi wo se dan no ne na dan ono na je ebesia ma amokoye ye e ba chawo me pipa si nyina wa ha me ne tafofo dwomufo so wo nyina etie mi anopa me ba obi si wo hu me me wo nyasa danzifo kura me wo me nkrata wo krata ye me wo me nkrata che sam na me je masase me ana me si me de na de ekoye ya abelewani ba mu ni se na me omu papa ne ye me basa no no mu sisa tina ama tete wo me sumi ni nua me ni obia ti me nan fofo na na boa me enti ye me ye ne se mekwa tema akodi pa wo de beti me adi pa hwe nkola no ti ma me ja wo mo ko tema ti me wo tema wo na ye fiefo ne frem se mpanimfo ne wo edwom wo no ba ye fo mpanimfo mo frem se ye si e betumi ma na nkra no sole o ne panini ni we no ekontokwa de bia ti ye tu no enti me mala enti me bai na se mato adan no ama na akosoro ska bi eni me ho ani wo mo se ani anyame che me ento no ma me no apata mienu me ento no baako na fa ko baako so ma wo mo nkotene enti nya se wo na gi asase no ana wo na si dan no me na apata samle sen tapata e den tabo dan abo sen me kura ska no yam na so me dia me tia sense wo maami a wawo ene wo ma be ka poison wadi na waye me ma me say o flame say emile bi atwam
a omo be ma no ye me basa no enam no sunti na omo papa no ye me basa na me ma me sunti no so nwale me biem ana me tena ase about 12 years mfie na we sa ba fa me ana wo frɛ me sɛ wo mpɛ me wale biem ada na me kɔ wale wo ma me ye kɔ ya me ho ade me wo na namfofo a ya ba ya ka wo mpɛ sɛ wo bɛ me wale biem ada na me kɔ wale na nkura no kura su enti firi wo no ya so da ya na obi no beda sa bre no me dia nyame anim ni me ma me na owo me nyo na tete me e wo me sua no asofo na tete me na di enti na o ma me so o ma anwal pie nye se wo ye yafo minim wo bia me pa cho enti wo ha wo nyina ne wa wale ma wale me ha wo nyina ne wo de bibia tuam kola anim na je sa na nkura no mo so aso me na ma me no te ase but ya se wo konfie be wo ha o han ho wo mi fie ho wone ne netie ti di akoso nyina woni me kura no wo ya ma yakotena o mi tui asa ba tafo ana some is for G Johnson wo mo ka jam se nyame che kwa na kwa rabere wan woni ayi molo market by him kwa na kwa rabere wan yesa so what da wa e be ka se wa nhwe no ono e molo market by him ai o ma me dabi ye ono ka kire me ne se kono me nkonko hwe no yesa o da wa e be ka se be wo me di na me sai ko machi be mfie be num ni o me sai ko ti di akoso nyina wo ano pe kura me so le wo yame otimi kasa ote won chenso no anu aduane amane no aduane mani ti sada ma nya kura be ma no odi kan kofi a ono aduane twa bi mani di wo ye be ma no so nya no wo hwe yakoto me mame dia wo mame kese ye no kura wura ayi me kunu di ba wa ma ne kire se bibi wo ho a wodi si ba wa ma ne kire se bibi wo ho no opedan ni bi ade na wo so yi oba yi die ye nka ne kese me pa cha wase yanya ne tie sa koto no so aduru ha na se wa ma no wa metranse ne akasa mi wi a mintimi ne nsi nkonya because ne fiti anopa nyina no na nka wo ho kwan so oba anopa me na me fa afon frɛ wo wo so fi nkran abedu eti wo ti se wo ma me asan betra na wo ka emra wo Ghana ha wo emra wo ha yentumi nka so wo ma me ni tu betra ten ne se wo de se kan e bento no so mpa se kan ya no nam won pa se kan ya no nam fa me twitwa wani ayo edanyame ase oba akoto nso aba tie na de mo nka nkire Frebra Jeff se mesre na wo ma me 20 minutes e wa kire ho mesre na ka kire na ma me sa asem wa ete ho no ai na LPM se ne talk show so na aba no e do so nti wo ma me 20 minutes 15 minutes wa chi mo nka nkire Bra Jeff ansa na Bra Jeff de on de obetima se because asem we se peni na dua gubre oni pa kron so ya wadwen sa wo de kokromoti be kwa ya wo de suturo be empimsia ena re be free anu se di akọ medrafo wo ba me show yi so ame wo Bible Quran na be focus ya ne snap wo pede he bofu na ne de wo he ante Paulina Jemano peja kosro na bo di ya me pacho eyeme pacho ma mane so eyeme se wa kutu mikra Bible sa samo American minitro no krenko unyame boa me wo ko yan so le ba pa so me ko Pentecost praise the Lord hallelujah ma apekoto ma me a otu animu face to face a wo de ania pacho me maame wo maame no pacho e de na aba kredu a boy na me mo boso nchiro me mane nko de di kan oso friend so mpeska bi ma wache na friend se wanya bi afei edan bi a waje aboso wonte ho junior no man unia ketu anko dem na ko fa se we ba ma utwa na da pa se waje besia ma na dan bodamfo ensem a wo kagus no kure de anya no kure wum de no kure ma yemu mama epacho no kure bia ni asemi mu eya me maame ya woto me do no chese oye ade ba ko pe me na na ba kono no
te de bia no me ka se rade eno me na mama me hwe ne pa ne nso eye mre kakla bi 2013 mi wie school mi wie SS ye betana ne yetetafo ne ye fere tu ye ya tina me gigi susu ana me de me ho call say ye manager ma me loan na ye fere tu ye me na naso e wa pata otafo dwum tina ma ho change ma me wo plot na oton ne na pata ne baako na odi kosi edan no to see ye no na ye CSO ye drew lenten akase ye be plaster ye be boso ti mi dwa atwe manager say ye tu ye ni baabi ye ko nti no me pay out di betu ya me no oma me loan that was 2008 na me start isusu no oma me loan na yen fampe nchense dan nua ne yen plaster ne yen kotana wo ti ya busu mi bia o mama ketu ya kola na me ne ma wiem na ma gigi susu no ye manager so gitum no odi loan no e ma me sa loan is saying but Satan is 7,000 2008 70 million na eja me ne me ma me ya ye call ehwa tu ma me ya we so which is can but ye busa nso ante wo si bibia sa ni ho pacho ejomfo nyina anim asem wi me pacho ask na ko to de eden me pacho me je ye no me de ma ne me ma me ya ye call ehwa ye koye list estimate mine no tetafo ano ne ye estimate bibia tie to nua enchansen ene niema o listed ma yen enti de ka ye no ebi kura anso ane ma enyeru sentiti tue me dan we no sika wo ma me sika wo mu bebre wo ma me nim se o sika me ma me nim se me sika wo mu bebre na motre musa na ma ante wo nim se o ba sika wo me pa cho lo no kwaje ye mia na me ye dey me tua ye mia na me tua ye wo na wo tua lo me na me tua ye akoto ana me pa cho enua no nso me wa dance fortune say enua no kra nyam na me ju ba no ni sika ni dan me pa cho ni sika wo mu ya cement ya obepa me cho say we ne na enti nipa no afrem say we ne na cement say me enu no de ko plaster cement me ni timi plaster de me pa ani me nim cement ya cement me enu ni obai sika me pa cho cement o de plaster from ene hu sei won we dey 7,000 ya o kan die chese enya no kure me pa chaw sa nua na wo kan anti weti tinya motre no no kure ne de adwuma me pa chaw an me nka se bi akotoni akolanti ye be kura bibia ye be kan se na asese ye de no kure na ye adwuma bible say about tan so ya mamo nchemu mabufuo ina smart onu fa obuo ma no enti nye so osuanti de waya ye twehwere busu me pa chaw eti akola betumi atena gina nyame anim se wonye 7,000 me se me pa chaw se enua no o se won na kwaje ye no edua no ya de che me hwa papa ni me chia bi ani wo de free me pa chaw wo ye ayi sister ya oti akonyama wo su yo no so ye hwan wo ye ayi ma me ni bari bia pani no wo ye actually we anti twaso me ba cho akoto de me yanwie wo ya ya anti ye ba ko waka wo de awie ni sere wo ya no akoto kasa mi ko free ni wo ma me me hye me bufu ya ma wakwanya enura ne nne sister ne so nkasa abedwafo so bebam edemre na ye adwuma ama ani manager de ma me ya yekoto ye enti aga yekoboso na sa atam no me ma me ni kunu e wo faade enti ye me na na abelwa ne me nua yi mu ana yetimi cement ba ko ne ye den ye gumu enti wo mu ana me ma me oni ni kunu etuba no so be plaster edan no kra ye single room yenu ana bath enketwa mienu ana na kitchen kakra bi ntane na me ma ya na metimo a me niam aguma me di tu kwan koye enti ye no ana me ni me sister ye wo mu no e ma de onu se ye de ya ntokwa we ya de esia no ma ntokwa bebem sei ana ma me bi dan boye ye ne bo ho ana o ye se akoto ene be ya ketuwa ya eye kitchen cement mu na asomdwe ye de emra said ye be ya unu sister de bia he no e be susu ana eja me copper cement says bag ene kwa me koji no susu ne de na metue wie ya na egu say we dan what na mo wi e dan no na di problem na ba no wo ma me se wo se won tia say wa ma happy
akotena dan nim hono ne mama me kan nyina ba by me de eti ba de ma asem ni be ya e ba ne na pesa me kasi so e ba na poso ayeti no o de medi etu kwan na me de ko wa wo na wo ye wo dan jevan say wo dan yesi wa watu kwan metumi sa woni ma wo me kwa ne so no eja abelewa ne nema bu waka dem wo nana me nana e ma Mr. Father no ete honom na me so me kira de ti mama me pon school be me bedru fie be 4 o'clock me kodware me so me pon ba ya hit ti me dwale wi na madaka clan sana 6-7 abo ti me se nsu na me kodware na me rubber no agi free me se mbo ebo won ne nsuo ni hwie gu me hu ba bia Mr. Father yi efri ba ye ti me de destake ni wo meti se masumu ta na papa ya bo masuma munu hye ya mensani papa na edi medem o mo were na esa na papa na edi medem so am ya re o so mi ya hwenti we na wo ye no na bewu o si ye nkata wanim papa no ne o Stefan ya me ferry wo ma me ko de no gba yi na ni mu ferry wo ma me abetre TV so say wo si wa je besi abodam wo be san wo ti a wo ferry mama mensani ntila ya me fer because na ka adwuma me pese me ye no me sanity me papa na ya unsase ya me sase my blood 2013 2014 assembly see ya no ana police for penation na ma me ne kunu yi hwane ye edwane ye mama ye hu ba bia papa no ewo tamafo ne ye se maame wo maame ade akrope so ma ye che no a wa ha obadwune wa ye da wunti sai bibia ama ne nka mama me dwene me maame wunti me jai bibia ma ne ka me maame ne tu call woni ne tu call ye no assembly 2013 ana ensa ne nam so opra me no na wo se me content kopam no papa yi asa Siberia ese wa de me be ko no obekume ti ye no me sister yi kura ne di kan na oton ade so ame ya o so ti jomisa wo hunu ade kura e kan ne se omre ompontem to duro na papa yi etwa me no wasa so me mini mia me wura ne dem yes wo sister ye dancing oni na be je asa na edan a asa na edan a na mama me anti ade o ma ye nkan san what your mama ensem asema who can we dance for abem but asa wo mo kwan no mo so ko de mama cha me che na ni na me ka di besisu ade kwenta me bedura me che ye afi mama edan ya wo ye ncha abrewa bi ne akokora omokora na menua yi frɛ wo ba na mo gye me kɔ hyɛ ne dam mu ben say pila mi pila tam na abo 5 menya kwan a ye frɛ ana maame ne frɛ me maame wo dwom sɛ behwɛ de asi na ne uku ne pira wo ba no ba wo so ma kwan tinya me kyɛ ba bi a wo bi aka ho ne pon ne bra me maame yi ba ye wa mfi kura no ko wura dam ansa na yenya kwan akoma mpont tafo me call report to ye no menya kwan akoma se me sign statement I didru tafo hospital na mama 11 kulabo ti nurse ni pam nsano o pam nsano o say ensano there be o de my girlfriend check akra bi my sister went anti train sister bra adansini no obeka bibi kitua bi ya ono so monkata nanim because mama na town na delay na moja no kase na ewa ha no sani mu bie ma kase ni pushi baaye se moja no ewo wo so den ti nurse ni pam san because of na sani na koto atwam se mama make aba be siso aba ni na make aba mama make aba se bra wa wie wa kayate ase de papa na ye make aba eti ni nyina mama me jai bibia ma ne kaye ma me jai bibia ma ne kana me dwene me maame ho enti ye last year maame bi wo jom ma salame ne number wo me ha ana osakoto o maame wa ye ha e ka o de ne doso ne no foso ahuna eya mfe ya ye cancer maame enti na wo maame ni nwu na ma anto adaka mo ye nkula e na maame ne ka me wure ho mi su pa na maame ne se maame enye hwe e no krampo oye ya okan ya na me se ene ye mama enya hwe me send ne 1000 onfa no fo no enko hospital na ye nhwe no enti no e ka bia odi no wo de omomwa loans fo ni nyina no busumi bia metu aka mami ni me dance masala me se no so mbetinya me ya fere na ana ye check ye no na chese no fo no ni nuro kra me send ma eno sister ba ko so nya ne tetafo no so frɛ me ema me di 800 ema machiri ba me ni so di 200 ka ho ema ne ye 1000 ana ye de send no
ye de sending and sa kwa na ma me 1,000 ame me kan ya o ka so no for me de ma no tini ye checking loans ni nyina no na ba kwa de ka 5,000 3,000 by the phone to kikabo mama na eko 120 million ye wo currency 120 million mama me tuya kana finie last year 2023 1 year muni una utuya me na me tuya kana ejomu wo mama me na me tuya kana 120 million afi muni me pacho adanse for friend o mo number nyina wa ha enti no mo betimi afre wo ma sala me akoto ba ko ochina mama ase obo mi dua so eno kra ni nyina ma enti kam asem we die pese ye san akoto me pese ochina ye tena so office me sma di loan Majilo because so maame nsem na obeboro so no atem na adane ti ko china etem office pa mama me nkometina ai me pese me obo mi dia ma me beda ni 2 weeks wo maame Assemblies of God yi wo bo mi dia ma beda ni 2 weeks ni me kodru mayare akoda achemota hospital akoda 2 weeks nti ye last week Friday na me ye wo ka kire o maame ofun so wagilo adane bodamfo mama nyankopon hata suri o ka kire me ene ne se me maame no me koji iska esa me de toka mama me nka she tenu ano no sister asema wuni aketo akadie na wuni me no kore o step father de no me ba twa no kore me na me je sekan no watwe wuni eso sekan watwe no so ete na hase nti okota fuji ne esensa na awu nti e pama enye yie adwuma no so peso ye nka o peso je adwuma but ye se edam nti ontini ni soja no nti se training college bi na wa ya omo be ma obe national service kra wo ba be ye nti senya nsa na enkobe ye ejina esasam o ka step father na no kore no kore mama me kwade ma tumu ade ache ma ponten o chi mi tumu papa yi mama o de mi tumu ade ache nti ma no tore na no da wo pa mi ni ha no mi ni aketo ha no ene ye be che no ti mi enu so sa o de bo mi ni aketo mama nada nante mama na ebu se me na ebu ya e ke de beba ya na ho no me ko fi so kwa bugura de no o de bo na chi ma mi enu na be fa na nada papa ni sabi wo hia na mama ye ni so me ma me kasi ye ni wo fa bia ye ni wo bia me na wo fi o me fi take bai me ko se ha ma ko mo de me se na ye ko e di yamla mama sabe konfo da ni dwon watafo konfo ni mi meti ma me no waka say 2 days mama konfo ni mi meti now dey ya yintu mama dey ya yintu mama konfo ni mi meti ma o ka che se ye be da ni 2 weeks o ka che se ei enti me kura me medi awole achi aye me ma sei konfo ni meti mama wo we dua abo ye last one susu dua mama me be wo me baketwa me bo nya 3-4 years me be wo me baketwa no na me ko me na na ablewa mama me be wo me baketwa me last one 3 years and a half wa mama ifri jomo ba me na da me wo a ho me kunu me nyobi ama ntwem me ba me ma kura mbe wo no operation ni mutimi ama na me hwe me ho me ni obi a hwe me be wo ha se bi obi hu se ma be wo mi krufi o mi ma mi bia me be wo meduma o kina mu tumi fa ble wan sika mu ma mama ya de baba mama ya de baba mama wo tumi meka wo de na enkra ne ba mama mama ka sam no enti me be wo me ba no mama firi dwom ba ye wo firi dwom ba ye wo ko toilet me da me ne me ma ani aba ba wo ma ba wo wo se ni sika ira wo mama anam sa wo da mu ni wo bi na ka nyam so sika ira me be wo me di bi dwaba mu san se ma be wo ka so mo me 10 pesos da ka me kwa bonten because all ma me ntimi nsre ene nyankopon so ntimi me wo e ma me ho nya yi me bo mo kakra san ma ba mami eye me dem ka so hwe mo hwe me mama me nyu boni an so hwe me wo hwe me school en so mama papa ba ma me akwa ma me apu ya nyina me ma me do ya yi mama me ma me do bi o mama me ma me so bia secondary school me ma me nyini boni ayo me nyini boni aye na papa me ma me na bless aye me ma me na say mama me nyini boni ayo papa iti sabe papa iti ka chame na say me do papa say me tu ko chame show ase sabe papa yi me do nyankopon mama say me do papa say me tu ko no me nua me chi ma me nu ko ene me na be so be so me kum me mama me say me do nyankopon say ye bobu dua mama asma me kai mama ye yenu aketua no ena na ayi mama yenu aketua abroso mama wonu say odua o mama bo odua
na ne ba na eduani nya no me se me mbeba awu wo so fi djuma ba me mba ma fa ni sika ena me se me fa ni sika me ne me ya ba yi se ma fa sika na obi kura kwa assembly so bodu mama ene say mama me bodu ya confo na Daniel Agrada po enyane ba no me so na fra me so na na ma se me mlata fo ne na diduan ka me se me nko mama una mu musa sa Agrada so me ne diduan mi a ne ba ne diduan no na papa na last month una mu musa sa happy no ene da Agrada me bodu ya no me Agrada pay me ho se me first ya ana o de be se ba we masadi a nyanko me fra ntoa me fra nyanko po Agrada mama mimi jale so bi mama confirm me go ko tafu me ko je ne ba number mimi jale Agrada so mama auntie as wo ya kontra auntie as wo ya kontra bi say mama me ko ya bi ni bonia yo mama mi ni bonia e ko me ko mo den order in court she auntie Therefore, on prefani pi. O may omu kasano. Womu si ye new bonia ye. Una washa wom. Womu kase debi. Ada na de waye enya de ye ka. Wo peta wo de wo be gia tum. E ma bebre de kotie esesa ye ma. Eti uku no. Grofine brem obapa. Na chere se wo sha asetena ne de papa ina abese mo ne mo maame ntem me pa cho ai ma kamo ne mo maame ni asem ni asem bia ni asem me nua odi machi wo we ifa se kan ban be che me ba keto e kakra enka me maame se nya papa ya kama be nya madala me nua maame fa ka ko ya na me nua ba ewu kan yam me wan me frem sa mama se nyina se na me se adai was wo ba wan che mi wa sa fa ka oba na de che wa sa ba mama obi a woman ne ba ewu aka ne yam ayaye ne die nsi wo akra na wasaba enam so fenso hye de mama nyame ya danse me nyanse na se nyina sai enti mama be de manya odo ama mama me demu Mamponti police station ma de a chen me papa chi mi tum se me se ka betwa no na wo be ma wo so mu obo mi se o se me so me ya me je me ho wo de se ka ne koi ena penifo mo sama dwane enam se mi nwane police station se bi nipa na wo honom me ko mo de matum ya de bi tumu e be fa mana pa me demu ma de a chen awia na o frem na free bo ase e ba bebe me demu o se wo ne mo na ya kwan de aduro guaduanem se mu mama me ma me kan nyame ene nyame na di asem sabe me papa wa hwe kra wa hwe se de wo hwe no enti me yes abone na me nya ho no me so tara ma me hwe ka nyame na be di yenya ntam asem o chine nyankopon ya do mo a reggae breaking se sa case ye fa no one kra de wi a ni hu asem tu me so ba pa frozen me ba cho me di ama me name mo fa mo na nangu ka mu mra na brewani pa no kure bia wase because o say die ntia mo na nampe na asem ne say emra mo papa ja no no wo yes wo be wale no mo na na say e friend dem so mpe so be wale mama how de minimum asem how de eti no na chese kwa bi so no mo na na no ompani ku yasem how de mama okunu ba na okunu ne di me na atama eyesa me so mentwe me yo ba bet mentwe odi mu na na odi na atama mitimi ni adi bom mama ekunu na sankare yiri ben kaso ne ba mama was me say mama nya ize o enya ize woni so aka cho bi say me wale a me jimi no so obaba betena se ebehwe ana me say na me machi mama enu wale ya papa me mami oso wale o ma aka cho bi say ne peko ka say me jimi say me wale o me kwa na me pani ma jimi kura cho bi say me wale a obeje mama ba betem so say de me nwa kwa adu wale a wo me papa ma o papa metinum sana meswa ba we ne ba na me metiam no betem na say me na ntafo ne ma no me koboase a ebi ba betem enti ma na ha no mama se me ma me bani ha ma bre nyankopon enso papa ne ba ma me akwam mama waka che me nya ba me chi ma me enu se oni ba bia ne ba ne sa akola no happy no mama eye akwa ti bi bia kam o china ba tena sam ne so akoto na wachina o me so china sam we ye bedi ni 1-2 hours now lad be akoto o china ho aka 7 minutes yo ene won ho 0551931931 enti na obi di asem ba
mo a ye bom kwa adu ye kasa mo mra mo ma won kan sema mo maami be suma gum so